Dobar dan i dobrodošli na današnji Arhicad webinar u kojem ćemo pričati o povezivanju i korištenju Arhicada 23 i softvera za vizualizacije Twinmotion. Ja sam Marin Račić, a sa mnom je kolega Duje Bešlić i danas ćemo vas provesti kroz neke od najznačajnijih karakteristika ova dva softvera i njihove suradnje. Znači, kratki uvod, mali pregled, ajmo reći, povijesti Twinmotiona, nakon toga demonstracija kako cijela priča radi i naravno na kraju vaša pitanja i odgovori. U Zoomu, ako slučajno ne znate, imate i opciju Q&A, znači mali prozorčić vam se otvara gdje možete postaviti vaša pitanja. Slobodno šta god mislite da vam je interesantno zapišite tamo, pa ćemo na kraju onda proći kroz to koliko stignemo i odgovoriti na sve što možemo. Twinmotion kao softver je specifičan, znači zadnjih par godina se pojavljuju softverski alati koji za renderiranje ne koriste snagu procesora, nego koriste snagu grafičke kartice. Ne znam koliko ste upoznati, ali grafičke kartice su bitno brže, znači bitno veći broj procesa mogu obraditi nego klasični procesori, tako da jednostavno je bilo logično da se to desi. A naravno, da bi se pogonile grafičke kartice, mora postojati i engine za njih. Ovo što vidite na ekranu piše Unreal Engine, znači to je jedan od najpoznatijih, ako ne i najpoznatiji, najrašireniji alat za realno i istovremeno renderiranje. Vjerojatno vam je poznato, ako iko od vas ima veze sa video igrama, znači koristi se u Fortniteu i u hrpu raznih igara, znači neki put i video produkcijama za arhitektonske vizualizacije i tako dalje. Znači to je engine koji je biti baza koja pogoni cijelu priču oko Twinmotiona. Ovdje imate malo stariju statistiku, ali čisto da vidite znači, odnos Unreal Engine-a i ostalih engine-a za renderiranje. Znači uvjerljivo je najkorišteniji i najviše puta downloadan od svih ostalih. Naravno, ovo je jedna mala anketa koja pokazuje čisto u smislu arhitektonske vizualizacije koliko se često može koristiti, odnosno koliko se često koristi. Ovdje imamo dva primjera, znači usporedba klasičnog ray tracing softvera, znači softverskog alata u kojem vi ubacite model, sve podesite što treba, teksture, svjetla i sve ostalo, pustite da se slika izrenderira i nakon tu sat i pol dobijete sliku ove kvalitete. U Twinmotionu to ispadne, kao što vidite, za manje od sekunde u duplo većoj rezoluciji. Naravno, ako usporedite dvije slike, vidjet ćete da je ono što je rađeno sa ray tracingom ima finije sjene, malo glađe teksture, znači cijeli prikaz ili ako gledate stubište unutra, svjetlo je difuznije, malo mekše, znači naravno je bolje, ali kad usporedite vrijeme koje vam je potrebno za renderiranje, tu jednostavno je razlika tolika da ne možemo ni pričati o razlici, nego totalno drugom konceptu, drugom načinu rada. Ja sam se sa Twinmotionom sreo prvi put 2015. godine. Bio sam na Graphisoftovoj konferenciji i naravno svim konferencijama uvijek u lobiju su štandovi sa raznim proizvođačima, pošto ovo naravno bilo softversko, bili su proizvođači softvera. Između ostalog je bila i ekipa iz Adventa. Advent je firma koja radi softver Artlantis, vjerujem da ste za njega čuli. I uglavnom, kako mi smo i u firmi koristili Artlantis jako dugo i prodajemo ga, distribuiramo, radimo edukacije i znam ljude njihove jako dobro. Nije mi uopće bila ideja šta ću raditi na štandu Artlantisa, mislim koristim ga, znam ga, šta će mi. Međutim, kolegica jedna me povlači za rukav, kaže dođi, vidi ovo, imamo nešto novo. I sad ja naravno, šta sad novo, ajde, ne zanima me, ali ajde dobro kad me povlači za rukav, idem vidjeti. I doslovno u valjda 2-3 minute su mi pokazali ove bazične stvari Twinmotiona. Znači to je ovo što vidite na ekranu, to je Twinmotion 2016. Znači dosta starija verzija nego ova koju imamo danas. Ono što je mene fasciniralo, naravno, to su ovi veliki kadrovi, velika mjerila, dinamično osvjetljenje, puno poligona, veliki modeli, a vrte se doslovno u real time. Znači, meni osobno je to bilo strašno fascinantno kako se to uspijeva
tako brzo izrenderirati. Naravno, tajna je bila u videokartici. Naravno, kvaliteta nije, što smo već spomenuli, kao nekog ray tracing alata gdje vi pustite za jednu sliku da se ona dugo vrti i dobijete sjajnu kvalitetu. Ovdje je kvaliteta nešto niža, ali je zato brzina drastično veća i pogotovo kad radite animacije, to jako brzo se vrti, jako brzo renderira. Znači, to je jedan stari video. Imamo još jedan primjer. Ovdje ćete sada vidjeti modele koji su iza Atlantisa prebačeni u Twinmotion. Znači, čak dok još nije bilo direktnog plugina, nego se spremalo CVS Twinmotion format, otvorite tamo i krenete raditi. Znači, sam model zgrade, terena, to je ArchiCAD, ali biljke, ljudi, auti, ne znam, ako ima nekih životinja, teksture, osvjetljenje, to je sve Twinmotion. Tako da ako vidite ove animacije, jako su glatke i kažem, meni je to onda bilo strašno fascinantno koliko poligona, koliko modela se vrti u isto vrijeme za jako malo vrijeme renderiranja ili ako se radi o fiksnim renderima praktički nikakvim. Isto tako, osim nekakvih vanjskih rendera, moguće raditi i unutarnje. Opet, sve ovisi naravno o podešenju i o tome šta vi stvarno želite, ali stvarno jako brzo radi. A sad ćemo se prebaciti na jedan domaći primjer. Znači, nakon što smo mi krenuli sa Twinmotionom, naravno poigravali smo se šta se sve može, kakve stvari se mogu dobiti. I došao nam je upit od kolega iz Zagreba da napravimo za njihov projekt, znači konkretno ATP autor projekta, vizualizaciju za dom umirovljenika u Kostreni. I kolege u uredu su napravili model. Ja sam si uzeo kao zadatak da mi je to super u biti prilika da stvarno testiram Twinmotion kako radi. I ovo što vidite sad na ekranu, to je napravljeno doslovno za jedan vikend. Znači, subota i nedjelja nisam radio po 15 sati dnevno, znači možda 5-6 sati svaki dan. Znači, učenje softvera i primjena, dobila se ova kvaliteta. Napominjem, to je sve prastara verzija. Ako gledamo ono što je dostupno danas, onda je ta kvaliteta bitno veća. Vidite primjere dva rendera fiksna, znači jedne obiteljske kuće, znači voda, teksture, sjena i sve ostalo, znači engine je išao naprijed i cijeli software je napredovao. A sad da ne ostane naravno sve na tome što ja pričam, mislim da će biti najbolje da kolega Duje preuzme palicu, što bi se reklo, i da nam pokaže kako stvarno ArchiCAD i Twinmotion rade u sinergiji. Hvala, pozdrav svima. Dakle, počet ćemo sa malim uvodom u sami demo, a to je proces instalacije. Samo trenutak. Dakle, na našim stranicama nalazi se kompletno uputstvo kako ćete dakle, instalirati plugin koji vam je potreban za tu vezu sa ArchiCAD-om. Dakle, svi koraci su tu napisani. Ako ih budete pratili, ne bi trebali imati nikakvih problema. Jedino za što će vam trebati kod radnju koju možete napraviti prije samog povezivanja licence Twinmotiona i ArchiCAD-a, da si napravite Graphisoft ID ako već niste i također Epic Games račun. Inače, kad napravite to sve, trebat ćete instalirati jedan program, odnosno Epic Game Launcher, i na njemu će vam se pokazati ovaj tab Twinmotion. Tu ćete obaviti sve radnje koje je potrebno za instalaciju samog softvera, a dole pri dnu samog taba imate Twinmotion plugins. Kada to kliknete, odvešće vas na internet stranicu i tu si možete direkt link za ArchiCAD preuzeti, zavisi za koju verziju
koju verziju Twinmotiona imate, da li ste na Windowsima, Macu i da li je čak starija ona verzija od prošle godine ili ova najnovija. Danas pričamo o verziji Twinmotion 2020.1. Prije nego krenete uopće sa izradom bilo kakvih vizualizacija, potreban je model. Naravno, ako se neko od vas i bavi vizualizacijama, zna koliko je točnost i preciznost modela jako bitna. Inače, postoji par stvari koje su bitne prilikom izrade vizualizacija. Prva od njih je naravno model, poslije toga idu teksture, znači morate imati kvalitetne teksture, kadriranje, treba znati namjestiti dobar kadar i naravno rasvjeta, sjene kao završni dio. Nakon što ste obavili sve predradnje, odnosno napravili sve instalacije koje su vam potrebne da bi spojili ArchiCAD i Twinmotion, gore na alatnoj traci pojavit će vam se novi natpis, pisat će Twinmotion 2020. I tu imate par opcija koje trebate podesiti prije početka samog rada. Prva stvar je znači settings ili postavke. I tu imamo dva načina rada. Merge, odnosno spajanje. Možemo izvesti sam model pomoću materijala. Ili ovdje kaže no merge, odnosno model će biti spojen s Twinmotionom. Točno model, znači ako ste imali nekakav objekt, nekakva stolica, onda će se to na taj način izvesti u Twinmotion. Inače, ako kažete da ide po materijalima, onda će se ta stolica, na primjer, razdvojiti na sve materijale koji u njoj postoje. Ne znam, nogice su od inoksa, sjedenje od nekakvog tekstila i tako dalje i tako dalje. Ova opcija substitutions, dakle, dodatna jedna opcija koja olakšava rad, da vam se automatski materijali i objekti zamijene u Twinmotionu. To znači ako sam nacrtao tu nekakvo stablo iz ArchiCAD-a, ono će prilikom prebacivanja prebaciti to u neko Twinmotion stablo. Sama optimizacija, ako želite, ne znam, ako imate velike poligone model sa puno poligona, puno tih sitnih dijelova, možete isključiti recimo objekti koji su manji od 5 cm da se oni ne izvozu. Optimizacija geometrije, generalno ako hoćete što bolji model, ovo je dobro ugasiti, jer ovo zapravo optimizira nekakve kompleksne oblike, Twinmotion ih pokušava popraviti u navodnike, ali to u većini slučajeva baš i ne radi kako treba. I imamo, znači, fiksiranje UV, odnosno samih tekstura, možemo imati poveznicu preko porta i kad si napravite opcije koje najčešće koristite, možete to spremiti kao default. U ovom slučaju ja ću koristiti opciju no merge. Kliknem OK i moj model je trenutno spreman i sve što trebam je kliknuti ovaj direct link. Možete si ovo još pojednostaviti malo više, a to je, ovdje imam opciju hide palette. Krivo sam malo kliknuo. Dakle, pojavit će se jedna mala paleta, to je Twinmotion paleta koju možete ugraditi unutar ArchiCAD-a. Ako kliknemo ovo oko, što se dešava? Automatski ArchiCAD poziva Twinmotion, on se otvara, ne morate ga prije toga otvoriti. I nudi mi se opcija da li želim nadograditi svoj nekakav postojeći model ili želim raditi sve od početka. U ovom slučaju krećemo sa novim projektom. Sljedeći prozor prikazuje samo navigaciju u Twinmotionu. Ovo se pri prvom paljenju uvijek pokazuje. Vi to možete ugasiti ako vas to smeta. A ovdje imate razne vrste navigacije unutar Twinmotiona koje čak mogu biti prilagođene za neke druge alate na koje ste navikli raditi, znači samo navigiranje u 3D prozoru. Ja ću ovdje ostaviti na Twinmotion, to si ugasim. Evo ga. I sam model je pribačen u Twinmotion. Sama navigacija, kao što je bilo prikazano na onom početnom prozoru, to su, s obzirom, Marin je već rekao da je Unreal Engine
to je software ili program koji se koristi za igre, tako da se sama je navigacija slična kao u igrama. A to su obično tipke naprijed, nazad, lijevo, desno, na tipkovnici duplo V, A, S, D, tako je nekako i vizualno složeno. Imate tipku Q da se podignete prema gore i tipku E da se spustite prema dole. I naravno u kombinaciji sa mišem. Dok se ja krećem, ako desnom tipkom miša krenem lijevo, znači mogu raditi razne fluidne pokrete. Prva stvar za spomenuti, inače kao ubacite model, a to je da vam se pojavi tu nekakvo, ajmo reći nekakva ploča ili nešto, to je defaultna ploča koja inače pri svakom pokretanju. Da biste nju makli, nju možete iskoristiti, možete izbrisati. Ja je generalno uvijek ostavim skrivenu. Tu sa desne strane imate tu mali trokutić, njega kad kliknete dobijete nešto, ja bi to nazvao miks nekakvog navigatora, lera i tako dalje. Dakle, tu su svi ovi elementi koji se nalaze unutar Twinmotiona. I tu sad ima hrpa podataka. Kao što vidite, bilo koji element kad kliknete u Twinmotionu, on će vam biti osvjetljen ovom trakom u ovom navigatoru. Dakle, ako ja tu kliknem ovu ploču, mene automatski vodi navigator koji je to element i ja ga mogu upaliti, ugasiti, sakriti i tako dalje. U ovom slučaju gasimo starting ground. I to je jedan ovako početak. Sljedeće što je bitno u navigatoru napomenuti, to je da vam je ovo jako složeno, znači na isti način kako je složeno i u Archicadu. Znači po nekakvim layerima, s tim da su još svaki ti elementi razdvojeni još i detaljnije. Prije samo kretanja rada, Twinmotion dosta ovisi koje računalo imate. I potrebno je prvo pogledati u same postavke, dakle da iskoristimo maksimalno računalo kojim ćemo to raditi. Prvo je jedinice mjere, to u ovom slučaju su metri. Da li želite prikaz vremena, 12 sati, 24 sata. Kvaliteta reflection probes, to su kocke koje poboljšavaju samu refleksiju unutar Twinmotiona. Možete naći viewport je kada radite u samom modelu, a kvaliteta eksport je, ona može biti još i kvalitetnija, što nam dosta koristi da prilikom samog rada i uređivanja modela ne trošimo resurse računala. Fade in grass, to ću vam pokazati malo poslije kad budemo stavljali travu, znači koliko daleko mi je vidljiva izmodelirana trava. Custom path, znači nekakva lokacija na vašem računalu gdje ćete sve vi posebno nešto se napraviti u Twinmotionu, gdje će se to spremati. Angle snap, prilikom rotacije nekih elemenata možete imati automatsko snapanje stupnjeva. Nekakav autosave, dosta preporučljivo, ovako je tu trenutno korišteno kod mene, namješteno kod mene, vi možete staviti to i manje, ali opet ne previše i definitivno preporuka ako radite s velikim objektima, sve držati na SSD disku zbog bržeg zapisa, pogotovo ako ubacujete nekakve teške modele sa puno poligona. Nažalost, Twinmotion se kad ga jako opteretite zna i srušiti i zato nam dosta koristi ovaj autosave. Zna da nekad nema prakse da se to stalno sprema, zato je dobro imati ovo stalno upaljeno. Sam export, reflections update, vidjet ćete poslije kako se updateaju same refleksije i kvaliteta smog ili haze, to je dio koji je vezan za volumetric light i the sync, možete ga upaliti ili ugasiti. Sljedeće je quality. Ako ja tu kliknem na automatic setup, Twinmotion vam sam, ovisno o kvaliteti vašeg računala, odnosno koliko vam je jak procesor, grafika i tako dalje, naročito grafika, on će automatski odrediti performanse i preporučit će vam kako ćete vi vidjeti u kojoj kvaliteti. To isto znači kao kad imate kod nekakve igrice, zavisi koliko je vam je jako računalo, kako će se to prikazivati. Naravno, šta je više postavljeno ovo, bit će vam bolji prikaz, imat ćete manje korekcija prilikom
pripreme, pa poslije kad eksportate sliku, u slučaju da niste zadovoljni, se morate vratiti korak nazad, malo korigirati. To bi bilo u slučaju, recimo, da stavi na low ili na medium, kad mi je sve kvaliteta same slike dosta lošija. I sam appearance, znači jezik, nema hrvatskog, ima ovih par glavnih. Color interface, možete svjetlo tamno. Visual helpers, to su mi pomoćnici koje koristim prilikom modeliranja, odnosno ubacivanja dodatnih elemenata, kao nekakve snap točke i tako dalje. Da li želim čuti zvukove, itd. itd. I to bi bila nekakav uvod prije samog rada sa Twinmotion. Prvo što možete napraviti je, znači, locirati vaš model. To bi u ovom slučaju bilo lokacija. I u samoj lokaciji po defaultu me ovo sad stavilo negdje u Francuskoj, ali ovdje imate ovo malo povećalo i tu, na primjer, upišem da je to Rijeka i to mi je automatski nudi sve gradove kao Rijeka. I jednostavno ja si mogu ili uhvatim ovaj pokazatelj lokacije i namjestim si gdje se nalazi moj objekt. Zašto je ovo zanimljivo? Zanimljivo je iz te situacije što u Twinmotionu imate mogućnost, dakle, što je sad meni položaj sunca, dosta utječe na sami kako će mi se pojavljivati svjetlo, sjene i tako dalje. Sa desne strane su slajderi kojima vrlo jednostavno promijenim doba dana. Da li je to kasno popodne ili je to rano ujutro, možete sve raditi sa slajderima. U slučaju da želite biti malo i precizniji, odnosno malo određeniji, svaki ovi broj, ako kliknete, možete ga upisati ručno. Kao na primjer 6 sati 30 minuta ujutro i dobit ćete ovakav prikaz. Također, vezano isto za lokaciju, a to je koji mjesec. Znači, nije isti položaj sunca u prvom mjesecu ili, na primjer, u 7. On je puno viši. Također, u slučaju da u Arhicadu ne radite sa oznakom sjevera, to znači ako ste radili kako treba u Arhicadu i pravilno namjestili sjever, Twinmotion to može izvesti i pokazati vam točno kako se nalazi vaš objekt u odnosu sjever-jug. Naravno, tu uvijek možete malo frizirati ili lažirati u slučaju da želite dobiti malo bolji kadar ili nešto malo nerealnije u odnosu, ali će slika ispast bolja, možete si manualno sami podesiti položaj sunca. Također imamo pozadinu koju vidite, to su ove zgrade u daljini. Imamo par defaultnih, odnosno koje dođu sa Twinmotionom. Možete izabrati bez, nekakav grad, nekakav countryside, mountains, odnosno planine, i tako dalje. Ja ću za ovaj slučaj odabrati planine i također tu pozadinu možete rotirati, ovisno koji vam se dio od te pozadine sviđa. Dalje je vrijeme. Vrijeme je također bazirano na slajderima. Dakle, kao što vidite, moje nebo je poprimilo oblake. Znači, jednostavnim pomakom slajdera utječete kakav vam je ambijent u kojem se nalazi vaš objekt. Isto tako, mogu si promijeniti godišnje doba. Znači, jednostavnim pomakom pređem, na primjer, iz ljeta u zimu. Također imamo grow faktor, odnosno faktor rasta, to koristimo kod vegetacije, to ćemo proći malo poslije, i imate dodatne efekte za sami ambijent, to je brzina vjetra, jer na vegetacija reagira na vjetar. Također smjer vjetra, smog, znači za nekakvo ambijentalno popunjavanje, recimo udaljenih objekata i tako dalje. Particles, da li su vidljivi, znači kad pada snijeg, kad pada kiša. I možemo upaliti ocean. To je generalno da ne morate se mučiti sa nekakvim modeliranjem vodenih površina. Ako upalite ocean, ok, meni je sad otišao malo previše, ali jednostavno slajderom si ja to mogu
namjestiti na kojoj visini. Recimo minus 1.5 ili minus 1. Možda čak 0.5. Evo. I dobio sam si svoj ocean, odnosno nekakvu vodenu površinu i tu se mogu birati razne tipove, dakle da li je plavkast, tirkizan i tako dalje. Pomaknut ću se malo vrijeme, čisto da vidite malo bolje. Evo. I ovo bi mogla biti nekakva kućica na arktičkom krugu. Vratit ćemo se korak nazad, vratit ćemo malo vrijeme. Ok, tu sad vidim da mi visina recimo nije dobra, ocean mi je otišao malo previše. I to si moram spustiti stavit ću ipak minus 1. I sad mi je to ok. Sljedeći faktor, to vam je samo osvjetljenje. Kao što vidite sami slajderi, dakle koliko je osvjetljeno same scene, balans bijele boje, da li je ambijent žučkast ili malo više plav ili hladan, global illumination, znači samo ponašanje svjetla, znači što je jača globalna iluminacija, to se svjetlo bolje odbija od svih površina, na kojoj udaljenosti i tako dalje. Imamo i sjene. Sjene si možemo regulirati slajderom, udaljenosti, zavisi koliko su one oštre ili mekane. Također imamo kvalitetu sjene uz rubove, u sami objekt. Znači si sad malo namjestiti bolji položaj sunca. Tako. Odnosno, ćemo staviti ovako. Spustit ćemo malo tu. I ostalo nam je još kod postavki kamera FOV ili Field of View, znači regulirate otvor kamere koja gleda u vaš objekt. Generalno ja to držim negdje oko 50, nekako izgleda najprirodnije. I također prilikom izrade interijera i eksterijera možemo koristiti znači ovaj paralelizam ili to bi bilo perspektiva iz dvije točke. Tako da su sve vertikalne linije okomite. Također imate rubove, možete malo zatamniti, nekakav umjetnički izraz, odbljesak leće i imate vizualne efekte. Oni dosta mogu biti zgodni, pogotovo ovaj color gradient. Trenutno je odabrano da nema ništa, ali to su nekakve postavke same scene, nešto ko filteri za Instagram, Facebook ili takve neke slične aplikacije. Dakle, slika može biti crno-bijela, može biti sa nekakvim naglašenim tonovima i tako dalje i tako dalje. Ja to sad neću koristiti. I generalno s ovim opcijama, kad radite u Twinmotionu, nema, nažalost, čarobni nekakav štapić, neko čarobno dugme da se sve to napravi automatski. Generalno bi trebali krenuti s nekakvim postavkama ovim osnovnim, da dodate nekakav generalni ambijent
i onda će biti dosta rada vraćanje naprijed-nazad u navodnike, to znači malo ćete se igrati s materijalima, pa ako materijal, ovisno kako reagira na svjetlo, pa ćete onda malo popraviti sami ambijent, ali kao što vidite, poanta svega je da se to sve radi u par klikova. Znači, nije potrebno generalno veliko neko znanje za izradu vizualizacija, nije vam potrebno da trošite puno vremena na skupe softvere, učenje skupih softvera, učenje kompleksnih softvera. Dakle, cilj i namjena je spajanja Twinmotiona i Archicada da bi vi zapravo u par klikova dobili kvalitetnu vizualizaciju. I što je najbitnije da to radite unutar kuće, dakle da ne morate, ponavljam, trošiti vrijeme i novac, plaćati ili druge nekakve suradnike i tako dalje. Nažalost, vizualizacije kako su se dosad, ajmo reći za godinu, 2 dana, klasično radile, prije što je zaživio uopće ovaj oblik vizualizacija koje se generiraju korištenjem grafičkih kartica. To bi nekad sama priprema modela, ljepljenje tekstura i naravno sami render, to potraje nekoliko dana. Na ovom webinaru ćete vidjeti zapravo kako se to sve napravi u nekoliko minuta, pol sata, sat. Sljedeće što ću napraviti je znači, odabir nekakvih materijala. Znači, to je jedan jako zgodan dio u Twinmotionu koji se bazira na drag and drop. Znači, engleska riječ ili uhvati i pusti. Ja ću u ovom slučaju koristiti recimo Reflective Glass. Uhvatim, držim lijevu tipku miša i dovedem iznad površine na koju to želim aplicirati. Kao što vidite, sam materijal se odmah prilagodio novim postavkama. Tu si opet pomoću slajdera mogu regulirati koliko mi je ta površina prozirna, kakve je boje, da li je to nekakva bijela boja. Znači mogu da to bude sve malo plavkasto ili zelenkasto, kako god vama odgovara. I također dodatne opcije, weather, dakle da li mi reagira na vrijeme na koje ja postavim, i two-sided, ovo u slučaju spajanja s Archicadom nije toliko bitno, to je obično kad importate nekakav model iz nekog drugog softvera, odnosno za importiranje modela koji nemaju direktnu vezu sa Twinmotionom. Dakle, tu si malo stakla, mogu si odabrati nekakvo drvo. Evo ovako nekako. Evo, ubacit ću ovo drvo, stavit ću tu preko toga. To drvo može biti malo tamnije. Mogu dati malo više refleksije. Inače, kod samih ajmo reći fine tuning, odnosno samog detaljiranja materijala, tu sa lijeve strane imate prikaz tog materijala i ovisno šta vi mijenjate tu sa desne strane, tu vam se sa lijeve strane prikazuje odmah u realnom vremenu. Dakle, ako ja povećam refleksiju, vidjet ćete kako odmah taj materijal reflektira više svjetla. Jer nekad nije direktno vidljivo iz samog modela. Prije sam bio spominjao, dakle, sami eksport. To će se vratiti tu u Archicad. Dakle, no merge i by materials. U čemu je razlika i zašto recimo ja preferiram ovaj no merge? Zato što kada stavite by material, Archicad tom vezom, ako sam recimo promijenio ovu tu teksturu, to znači sve površine koje su mi trenutno tu u Twinmotionu, koji imaju tu površinu, ako ja nešto promijenim, one se sve mijenjaju. Međutim, ako stavimo opciju no merge, onda imamo još jednu dodatnu opciju, a to je da si ja mogu primijeniti teksturu samo na određeni objekt, odnosno na objekt kako sam ga modelirao u samom Archicadu. Kako to napravim? Imate tu u ovoj crnoj traci, imate ova dva kružića, kad stisnete lijevu tipku i zadržite malo, ima vam opcija Apply to Object. I šta bi to značilo? To znači ako ja uzmem isti taj materijal koji sam koristio za ove vertikalne letvice i pridonesem recimo iznad ovog tu dijela, on će mi se aplicirati samo
na taj objekt. Ili ako se vratim i kažem replace material, znači sama zamjena materijala će sve površine koje imaju, dakle ovaj tu sad vidljiv materijal, sve one će se zamijeniti s ovim materijalom. Što bi bio slučaj, recimo tu sa desne strane vidljivo, napravit ću undo da se to malo bolje vidi. Kao što vidite, znači ove površine imaju istu završnu oblogu. Ako ja dovedem miš, stavim tu, on mi automatski sve te materijale mijenja, ili kao što smo rekli, ako kliknem apply to object, onda to možete samo na taj objekt koji ste označili. Dakle, stavili smo malo drva, staklo, recimo ove tu okvire, mogu se sve zamijeniti sa nekakvim metalom, recimo brušeni aluminij. Naravno koristim zamijeni materijal, tako da će mi svi materijali se promijeniti na kući. I to bi za ovaj slučaj, recimo, promijenit ćemo samo 3 materijala. Sljedeće što možete još napraviti je dodavanje svojih materijala, odnosno PBR tekstura. PBR teksture su physically based renderings, a oni se rade na sljedeći način. Ja ću pokazati samo jedan princip. Dakle, tu imate ovih 9 kockica, njih kad kliknete dobijete popis svih materijala koji se trenutno nalaze u vašem modelu. Klikom na plus, dodali ste novi materijal, piše new material, kliknem tu gore, imaju 3 točkice i kažem rename i kažem, ne znam, opločenje 1 i kliknem OK. Taj materijal sad mogu uvesti razne mape za taj materijal. Prvo idem color, kliknem more i ovdje mi piše nekakav generic. Ja ću se tu sad ubaciti. Idem na desktop i imam tu nekakvu teksturu, kaže tiles i obično to bude, dakle, color i kliknem OK. I to mi je sad nekako glavna mapa koju ću drag and drop i primijenit ću na ovom tu podu. Znači malo zoomirati da bolje vidite. Sljedeća mapa koju možemo ubaciti je mapa refleksije. Kliknem open. I za ovo koristim reflection. Kliknem OK. I da bi vidio efekt same refleksije, moram slider maknuti skroz do kraja, recimo da bi mi se, tu ću sad malo zoomirati, da bi mi se malo bolje vidjela sama refleksija tog materijala. Sljedeću mapu koju bacijem, to je bump, odnosno da bi dobio 3D prikaz samog materijala, odnosno da izgleda što realnije. I to je, obično je bump, znači normal mapa, obično plave ili ljubičaste boje. I tu si mogu krivi slider. I tu se mogu dodati malo više realizma sa tom bump mapom. Jesam ja nju dobro ubacio? Jesam. I još imamo metallicness. I za to koristimo, samo malo, to je ova siva. I tu si možete još malo dodati tog metalik efekta za vašu teksturu.
To je bilo generalno što se tiče samih materijala. Dakle, sam popis materijala ima ih razno raznih. U slučaju da nema materijal, kao što sam sad rekao, možete si dodavati svoje materijale. Isto tako bitno za napomenuti, to je ova tekstura. Znači, neće sad svaki put na svakom sljedećem projektu koristiti, odnosno izrađivati ponovno, već je mogu iskoristiti i spremiti unutar Twinmotiona. Kako to radim? Imam tu na ovoj traci pipetu, inače to možete sa tipkom T na tipkovnici, kliknem i on mi pokazuje koji je to materijal. Ako kliknem ove 3 točkice i kažem Add to user library, to zapravo si dodajem u svoj library koji mi se nalazi unutar Twinmotiona. Kada sam to dodao, meni je sad Twinmotion izgleda zablokirao. Da. Aha, evo ga. Ako se vratite u vaš library, imate tu na kraju user library. I to kad kliknem, tu će mi se projavljivati svi materijali, elementi, što god dodate ili želite izdvojiti iz Twinmotiona, tu će se projavljivati. Super je stvar što si ovo možete i složiti. Klikom na plus imam recimo imam novu nekakvu mapu koju mogu renameati i napisati teksture i jednostavno drag drop i prebacim si u teksturu. Dakle, to je što se tiče samih materijala. Sljedeće što bi trebalo je malo popuniti sa vegetacijom. U novoj verziji postoji 2 načina kako se izvodi vegetacija, odnosno automatski i da ne trošite puno vremena. Generalno je 3 načina, a to je da otvorim svoj library i idem na vegetaciju. Odem recimo na stablo, odaberem nekakvo stablo i jednostavno u Twinmotionu klikam. Gdje god se nalazi moj miš, mogu si poklikati nekakva stablo. Ili ako ga označim, tipka delete, brišem. Bitno za napomenuti je da mi je sva vegetacija koja se nalazi unutar Twinmotiona, ona reagira na samo vrijeme. Tako da ako se vratim i kažem za weather, ako vratim moj slider malo više nazad, odnosno tu kod godišnjeg doba, vi ćete kako je sad lišće postalo zeleno. Znači, samom opcijom možete si jako brzo namjestiti sami ambijent. Svaki element koji ubacim unutar Twinmotiona pojavljuje mi se tu u ovom navigatoru. Kao što vidite, znači, ovaj European Beach, svakim klikom automatski mi se označava unutar Twinmotiona. U slučaju da želim ih sve selektirati, klasične Windows naredbe, Ctrl, Shift i klik sa mišem, jednostavno tipka delete i oni će biti izbrisani. Automatski načini prilikom izrade, ovo malo prije bio ručno, znači morate klikati svako stablo zasebno, to je da možemo bojati vegetaciju. Dovoljno mi je odabrati neke modele stabala, tu ih poklikam držeći tipku Ctrl i imam tu 2 ikone, znači jedna je za crtanje, druga je za brisanje. U slučaju da želim crtati, dovoljno je stisnem tipku miša i samo vučem po površini na koju želim obojati sa vegetaciju. Ovo se odnosi ne samo na stabla, možete nekakve grmiće, ubacite, označite što želite bojati, kliknete bojanje i bojate nekakav ambijent.
Naravno, ako vam se to ništa ne svidi, želite to ubrzati na još jedan praktičniji način, ovo si označim u navigatoru, kliknem delete, pardon. Delete, evo ga. I zadnji način, i trenutno najzgodniji, a to je vegetation scatter. Tu si označite to što želite popuniti, recimo odabrat ću si nekakvu travu. Mogu si dodati još raznih oblika. Ovako, to si poklikam i sve što trebam je kliknuti ovu ikonu sa plusom. To kliknem i označiti površinu na koju želim dodati ove tu oblike trave. I jednostavno klikam. Trenutno se ne vidi ništa jer smo malo daleko sa kamerom. Ali, evo, kao što vidite, ovo se automatski je svugdje trava. Što ja više klikćem sa mišom, to je trava gušća. Sad ću si još dodati tu malo vegetacije. Hoćemo simulirati samo malo okolnog ambijenta. Pričekam da mi se slika malo izgenerira. Kao što vidite, automatski mi se sve to popunilo tu u navigatoru. To se sve mogu označiti. Opcija koju sam već prije spomenuo, to je age. Dakle, vi si sad sa jednim elementom u samog stabla možete regulirati samo starost, znači te vegetacije. To nije samo smanjivanje i povećavanje, već je ovo baš godine neke vegetacije. Dakle, kako ne izgleda recimo kad je godinu dvije staro ili kad je staro, ne znam, nekoliko ili više godina. To si namjestite i dolazimo do zadnjeg dijela, a to je kako ćete izvesti sliku i kako ćete napraviti animaciju. To imamo medija ikonicu, napravit ćemo prvo jednu fotografiju za dodavanje, znači, fotografije ili nekakve slike. Dakle, potrebno je napraviti nekakav kadar kako vi želite prikazati vaš objekt. I kad sam namjestio scenu, kliknem plus. I tu mi se izgenerirala prva fotografija. Bitno je kod ovog tu medija da si vi za svaku fotografiju možete namještati postavke različito od svake druge. Znači, ove generalne koje smo koristili, one više nisu bitne, sad su bitne samo one koje želim namještati za svoju fotografiju. To namještamo klikćući tu na More i tu si možemo opet zasebno za kadar mijenjati i vrijeme. Dodavanje možda malo više oblaka, možda ću staviti da je ambijent malo više jesenski, nekakvi efekt, možda vjetar da se malo brže puše. Također kod kamere možemo još si tu namjestiti malo efekta, vizualni efekti, nekakav gradijent, dakle sad si tu mogu dobrati nekakvu predefiniranu scenu. Mogu malo kontrast poriktat. I imamo jedan kadar. Dakle, sad si mogu promijeniti poziciju.
I da bi dodao ovaj kadar, samo stisnem plus. I ovdje si već mogu mijenjati neke druge postavke. I evo napravio sam si 2 slike. Nakon toga animacija, sama izrada animacije je vrlo jednostavna. Dakle, odem na Media Tool i idem na video i dodam si prvi kadar. Prvi kadar, znači od tu će mi krenuti sama animacija. Kad se namjestim kadar, u slučaju da radim nekakve korekcije, iznad samog kadra kad dovedete miš, imate ove 2 strelice koje se rotiraju, to bi bio recapture, odnosno redefiniram postavku svoje kamere i sve što trebam dalje je namjestiti gdje želim da moja kamera završi. Kada sam namjestio kameru, stisnem plus i to je početak i kraj moje animacije. Inače, sa slajderom, ako mičete slajder, vidjet ćete kako to zapravo izgleda. Ili ako dovedem na početak i stisnem komandu to play, izvrtit će se moja animacija. Naravno, to može biti još malo i dinamičnije, a to je, tu imam opciju Start and Ambience. Kada kliknem to, mogu si mijenjati posebno za prvi i zadnji kadar. Kao na primjer, mogu si ovdje namjestiti da će tu biti ovako malo jutarnji sati. A kod ovog drugog ćemo završiti sa popodne. I ako opet pregledam taj video, mogu si animirati znači nekakav time-lapse samog videa. Nakon što ste to napravili, sljedeće što trebate to izvesti van i tu dolazimo sa pravom snagom Twinmotiona. Prvo pod sliku odaberem koji slike želim izvesti i kod videa koji video želim izvesti. Postoje još dodatne opcije da si, ajmo reći, poboljšam moje fotografije, znači maksimalno svjetlo, mogu si upaliti refleksije, recimo stavit ću na low. I kod samog videa isto tako opcija formata, možete to mijenjati. Dakle, low svjetlo, maksimalno to. Odabrao sam sve što treba i kliknem Start Export. To ću si eksportati tu na desktop i odaberem i pričekam da to Twinmotion odradi. Naravno, inače, kod klasičnih vizualizacija to bi trebalo satima u najboljem slučaju, nekad i danima. Ovisi znači od same, za fotografije manje, za video puno više. Vidjet ćete sad da će se ovo zapravo eksportati jako brzo, iako tu pišu 24 minute, ali sad dok ne čekamo, Marine, hoćeš ti nastaviti pa ćemo se vratiti na fotografiju. Marine. Ok, ajmo dalje. Sigurno se naravno pitate koliko Twinmotion košta. S obzirom na mogućnosti, ja bih rekao skoro pa ništa. Znači, redovna cijena je 4200 kuna, trenutno je na 50% popusta. Prosti sekundu. Što je dole? Aha, čekaj, onda mi je krivo samo trend, pardon, ne znam da sam krivu stvar pošerao. Stop share. Aha, PowerPoint, evo ga. Ok, znači, da se vratim natrag. Isto je, nešto me zeza, očigledno Zoom, oprostite sekundu.
Je sad ok? Je, super. Ajmo dalje. Uglavnom, znači cijena je izuzetno niska s obzirom na mogućnosti softvera. Ono što je bitno, licenca je trajna, znači nema pretplata ili nekog vremenskog ograničenja. Besplatna je za korisnike Archicad 23 koji imaju ugovor o održavanju, znači koji ima ugovor ili ako se odluči kupiti Archicad, dobit će s njime i Twinmotion. Ja ispričavam se što sam te prekinio, htio bih reći samo da je upravo i slike i video su već gotovi. Evo, toliko je vremena trebalo super. Za izvući. Jesi što možda? Ok, uglavnom, znači besplatno za korisnika Archicada 23 i nadogradnja je besplatna do kraja 2021. Znači, ova godina i cijela sljedeća, kad izađe novi Twinmotion, dobijete ga bez ikakve dodatne nadoknade. Isto tako, ako u tom periodu kupite Archicad, opet dobijete Twinmotion uz njega. I to je sad sve ovako fora do 2021. A imamo i jednu priču o tome šta se dešava nakon 2021. Znači, nedavno je predstavljen Unreal Engine verzija 5. Ja sam sad otvorio video koji je dostupan na njihovom webu, samo ćemo preskočiti malo napred na ono što nam je sad zanimljivo za našu priču. Ovo inače imate na Unrealovim stranicama, tako da ako hoćete pogledati, slobodno pogledati cijeli video, on traje nekih 8-9 minuta. Ono što je bitno, znači to je kompletno novi engine koji ima hrpu novih parametara, hrpu mogućnosti. Ovaj video se vrti, znači ova demonstracija na PlayStationu 5. PlayStation još nije izašao, ali naravno za ovu prigodu ga koriste. Znači, postoje dvije nove tehnologije. Jedna se zove Nanite. To vam je, sad ovo dok pročitam malo polovim jezik, virtualizirana mikropoligonalna tehnologija. Šta god to značilo, znači na neki super ludi način jako puno poligona ugravao jednu scenu. Ovdje sad točno vidite kako to izgleda. Znači, svaki ovaj mali pikseli će biti jedan poligon. Tako da mi ne pričamo o tisućama poligona, mi pričamo o milionima poligona. Isto tako, streamanje i skaliranje se dešava u real time. Znači, jednom se postavi i ne treba posebno kasnije obrađivati. Ako ste se ikad bavili malo kompleksnijim renderiranjem, znali se da postoji funkcija baking, odnosno u navodnicima da se zapeče tekstura u detalju u teksturu. Recimo, ako imate neku sjenu i sad to jako dugo traje renderiranje, uzima jako puno vremena i puno poligona, vi jednostavno možete renderirati samo taj dio, znači da se sjena renderira i nju spremiti kao teksturu i onda imate sliku koja je fiksna i koja pokazuje to što želite. Isto tako, idemo se malo prebaciti dalje na još jedan zgodan prikaz. Znači, pristupna je i globalna iluminacija koja je dinamična i koja reagira na scenu i na promjene svjetla. Sad ćete ovdje vidjeti, znači, kad se otvori, naravno, ova cijela priča u stropu i sad uđe jako puno svjetla unutra, vidite scenu na kojoj su geometrija definirana sa ne milionima, nego sa milijardama poligona. Ako pogledate, recimo, na Archicadovim web stranicama, što je veliki model, koliko, ne znam, 16 milijuna, 20 milijuna poligona, mi pričamo ovdje o milijardama i to se vrti, znači, na ovaj način sad. A još uvijek je, znači, PlayStation nije izašao i Unreal još uvijek radi na razvoju ovoga. Oni planiraju izlazak ovog engine 2021. godine, a onda naravno to znači da u onoj verziji iza, znači 2022. Će dio ovog Unreal Engine-a ili onaj dio koji je bitan za arhitekturu biti dostupan i u novom Twinmotionu. Tako da, onako iskreno, kad ovo gledam, uopće me strah na šta ti renderi mogu ličiti jednog dana. Kratka najava za naš sljedeći webinar. Znači, sljedeći tjedan pričamo o Beam Cloudu, odnosno o Teamworku u Archicadu, o višekorisničkom radu. Tako da svakako koga zanima neka nam se priključi. Vidimo već ima dosta prijava, tako da vjerujem da će biti posjećen isto kao i ovi dosadašnji webinari. A sad je vrijeme za pitanja i odgovore. Duje, jel ti vidiš panel sa pitanjima? Da, vidim. Može. Prvo pitanje je bilo u vezi edukacijske licence. Znači, da li instalacija Twinmotiona 2020 besplatna ako imam edukativnu verziju Archicad 23. Znači, Twinmotion 2020
je dostupan i kao edukacijska verzija. Znači, besplatan je jednako koji Archicad, plugin kod takav je besplatan, tako da nema razloga da to jednostavno ne iskoristite jedno i drugo i da radite na edukacijskim verzijama. Ne bi smjeli raditi nikakav komercijalni projekt, ali bilo kakvu edukacijsku primjenu i instaliranje na fakultetima, školama i tako dalje, sve mi je besplatno. Duje, molim te, preuzmi tehnička pitanja za dalje. Može. Evo ovdje, Hrvoje pita, da li se background može mijenjati, to jest ubaciti sva poznanja? Da, možete to napraviti. To se inače radi sa onim dom kupolama, znači možete ubaciti u kupolu. Ako nemate, budemo uz link uz webinar stavili lokaciju. Ja imam neke što sam skinuo free sa weba i free su za upotrebu bilo kome, tako da si možete ubaciti dom što se tiče toga. Znači na koji ćete poslije zalijepiti nekakvu teksturu neba ili tako nešto da prikaz bude realniji. Da vidimo dalje, da li se gdje mogu nabaviti novi modeli auto, stavila, vegetacija, osim što ima Twinmotion. Što se tiče statičkih elemenata, znači nekakve stolice, fotelje i tako dalje, to si možete ubacivati. Ja ću sad pošerati svoj ekran. Dakle, imate opciju ovdje, ne znam, da li se vidi Marine ekran, moj vidi. Imate tu, znači prva ikona, imate import i mogu odabrati recimo nekakav objekt. Evo ja imam tu pripremljen Millennium Falcon. Opcije, znači Collapse by Material, znači slično kao što sam pričao, razdvoji po materijalima. Fix, znači fiksiranje, popravak tekstura i tako dalje. Ovisno u kojem softveru je rađeno, koristimo znači gdje mi je ZOS, kliknem OK i pričekam da se uveze taj nekakav element. Znači ovdje možete ubacivati bilo što, znači bilo koji element. Znači kao što vidite što ubacujem, to je iz znači, SketchUpa, 3D studija i tako dalje. Imate cijeli popis tih 3D formata koji možete uvesti unutar Twinmotiona. Kao što vidite, evo ubacio sam Millennium Falcon je, evo tu je. Dakle, i poslije mogu tu mijenjati teksture i tako dalje i tako dalje. Ajde, ti sljedeći pitanja, molim te, pokaži video. Aha, evo, samo malo. Može li se teksturu namjestiti umjesto ubacivanja? Aha, može li se za teksturu namjestiti mjesto ubacivanja? Kako bi, na primjer, namjestio odakle mi kreću fuge ili slično? Može, ali to bi bilo nekako precizno modeliranje. Ja ću prikazati tu na ovom tu dijelu. Dakle, za svaku ovu teksturu vi imate njegovu skaliranje i u ovom skaliranju imate nekakav pomak, recimo axis, i sad možete razvlačiti teksturu, možete je pomicati. Znači vi ovdje možete sad pomicanjem te teksture namjestiti gdje počinje, ajmo reći, neka prva pločica. Ali detaljno to ne možete dalje od toga. Sljedeće. Da li je instalacija Twinmotiona besplatna? Da, to je Marin već odgovorio. Ako staje materijal na jedno staklo, da li to vrijedi za sva stakla? To sam već spomenuo. Dakle, ovisi da li aplicirate na cijeli materijal ili aplicirate na objekt. Ako je to staklo izmodelirano kao objekt, to znači da možete aplicirati samo na to staklo. Kako možemo nabaviti mape za materijale? Što se tiče materijala, dovoljno je u Google ili tražilicu koju već koristite, upišete, ne znam, free PBR, odnosno PBR, znači to su teksture koje koristi Twinmotion, imate ih hrpu na internetu, imate ih hrpu po, ne znam, Facebook grupama i tako dalje, ili pak imate stranice gdje se visoko kvalitetne teksture mogu kupiti po nekoj cijeni, to su teksture od 4K, 8K i tako dalje. Kojem formatu su pozadine? Ova pozadina iz Twinmotiona je generalno iz samog Twinmotiona, a za format na DOM, koliko znam, mogu znači JPG i PNG.
ako imamo RTX grafičku karticu, podržava li Twinmotion refleksije tim putem ili moramo natrag na Archicadov CPU render? Refleksije su malo poboljšanje u Twinmotionu. Ja ću to pokazati samo brzinski. Znači imamo tu library, imamo, zovu se probes. Imamo reflection probe i ja kad si stavim taj probe, sve što ona uhvati, ta proba, ona pojačava refleksiju svih reflektivnih površina. I s time se mogu unaprijediti same refleksije. Dalje, da li je moguće ubaciti model namještaja? Da, to sam rekao. Znači, bilo što nađete na internetu. SketchUp, onaj Google Warehouse, nekakve stranice koje imaju 3D studio modele, FBX, OBJ, sve to možete ubaciti na import, možete si napraviti svoju biblioteku koju sam rekao tu na user library. Dakle, imate user library, napravite si tu svoje foldere i ubacivate materijale. Pri svakom pokretanju Twinmotiona, onako kako je spremano, vama je ta vaša osobna biblioteka uvijek na dohvatu ruke. Interijeri. Da, evo napominje kolega da pustimo eksportani video i slike. Evo budem to sad napravio. Dakle, eksportirali se, vidjeli ste u kratko vrijeme. Dakle, ovo je fotografija koju sam dobio. Ovo je druga fotografija i ovo vam je, dakle, video. I ovo sve je bilo gotovo, vidjeli ste, u manje od minute. Naravno, što ima više materijala, što je duži kadar, potrajat će manje duže, ali opet puno brže nego da radite na dosad klasične načine. Marin je zaboravio spomenuti zašto smo i zapravo zavolili jako Twinmotion u zadnje vrijeme. To smo prije 2 godine radili smo jedan hotel na tu jednom otoku i bilo je idejno rješenje, strka frka. Kako su nam rokovi dosta kratki, što je klasika tu kod nas. I naravno trebalo je napraviti neku vizualizaciju kako će izgledati cijeli taj hotel sa njegovim okolišem. Klasika je bila da to idemo raditi dosad uobičajenim putem. To bi potrajalo nekoliko dana, smo jednostavno odlučili, ok, ajmo to napraviti u Twinmotion. Taj video je bio gotov doslovno u 1 dan. I što je najbitnije od svega, investitorima se to jako svidjelo. Dapače, više im se svidjela prezentacija iz Twinmotiona, nego oni prije toga smo imali jednu fazu predrendera, odnosno to je bilo nekakav načelni render, nego tih nekakvih fotorealnih fotografija. Zašto? Zato što u Twinmotionu sve toliko izgleda živopisno zbog svih tih vegetacija, samog interakcije unutar toga. Ja sam, nažalost, zaboravio spomenuti prezenter. To je dio gdje si možete eksportati kompletan Twinmotion, poslati ga vašem investitoru i onda se on sam, bez ikakve instalacije Twinmotiona, bilo čega, može sam navigirati kroz taj vaš model koji ste vi napravili. Znači, isto ovakve fotografije, znači možete mu snimiti videa i scene i pustiti ga da on sam šeta kroz to, bez ikakvih dodatnih instalacija softvera. Znači, dovoljno nam pošaljete jedan fajl koji zipujete, on otvori i investitor se igra i to je njima jako zanimljivo. Da vidimo dalje, pozdrav svima. Meni ne prikazuje teren u Twinmotionu koji je nacrtan u Archicadu, što radim krivo. Nažalost, ja bih molio da se javite na mail sa ovim pitanjem pa ćemo vam to tamo odgovoriti. Može li se ubaciti GDL Archicad element? Ne može, koliko znam. Mogu li se pomicati objekti u Twinu? Naravno da mogu. Znači, dakle, ja sam na slici. Dakle, ako označim bilo koji element, evo označit ću, dakle, ovo je meni sad razdvojeno po materijalima, jer sam tako namjestio. Tu ako se vratim da nađem gdje mi je ovaj početni. Samo, vjerojatno, tu je negdje. Millennium Falcon. Dakle, tu ga mogu paliti i gasiti. I ovdje mi se pojavi, kao što vidite, to mi je praktički navigator. Sve akcije koje radi s nekakvim elementom radim preko ovog
tu kursora, da li će ga pomicati lijevo desno, da li će ga pomicati gore dole, naprijed nazad, kako god želite. Čak dole imate na ovoj traci oblike, znači želite li ga rotirati, želite li ga možda smanjiti ili povećati i tako dalje. Dobro, kako možemo lagano organizirati lere? Lere, rekao sam način na koji se to ubacuje unutar u toj konverziji Archicad Twinmotion i on ubaci presliku kako je išlo iz Archicada. Naravno, vi si tu uvijek možete na kraju imate opciju New Container, odnosno to bi bio nekakav novi folder i tu, na primjer, stavite vegetacija. Ok. Opet možete desni klik, odnosno na ove 3 točkice i kažete Set Active Container. Šta bi to značilo? Znači bilo koji novi element, bilo što novo što radite u Twinmotionu, automatski se ubacuje u ovaj tu folder. Znači klasični drag and drop, možete folder prebaciti u drugi folder i tako dalje i tako dalje. Je li moguće pročelje napraviti? Moguće je. Ja mogu napraviti to pročelje, ali je kvaliteta slike poprilično loša. Jel? Kao što vidite. Dakle, sama kvaliteta, samo malo da si ja malo to zoomiram. Kvaliteta samih tih pročelja je jako loše, izgleda onako kao nekakav crtani film. Korak, da li možemo vidjeti korake za ubacivanje vlastitog backgrounda? Generalno ja bi trebao ugasiti sad Twinmotion, ali budemo to možda za sami kraj, ostavit ću to neodgovoreno. Kako ste ubacili 3D travu na način da se ona zadrži samo na području gdje bi trebala biti, a ne da prelazi na popločenja i ostatak zgrade? To je ovaj način scatter koji sam prije spominjao. Samo trenutak. Dakle, ova trava, ako ja kliknem na, kad sam ja dodavao travu sa scatterom, ovisno na koju površinu sam ja kliknio, na nju će se aplicirati. Ako se vratim u Archicad, to znači to mi je jedan objekt. U slučaju da se ja svoj teren imao iscepkano recimo iz 2-3 komada, onda bi dodavanje ove trave morao napraviti 2 ili 3 puta. Jel? Znači za svaki taj element morao bi klikati ponovo. Zato je dobro generalno imati jedan teren da bi se ubrzali sami proces. Mislim da su to sva pitanja, ako nisam nijedno preslikao. Ostalo je još samo malo. Ima još jedno pitanje. Koja kvaliteta pozadine je poželjna, rezolucija, veličina, je li utječe na konačni render ili film? Da, utječe. Kvaliteta, preporuka barem, znači HD, ako ne i veća. Dakle, ali opet sve ovisi koliko se vidi te pozadine, ovisi o samoj sceni i tako dalje. Znači, nema nekog generalnog općeg odgovora. I ostalo još ovo, ubacivanje vlastitog backgrounda. Mari, nemamo vremena za to. Nemamo, gotovi. Nemamo. Dobro, jako mi je drago da ste tu s nama. To ćemo ili mailom ili ćemo staviti na web. Nije baš se ono za... Mogu ja samo još za kraj. Dakle, ovo je zapravo samo dio onoga što ćemo imati uskoro, a to je cijelodnevni Twinmotion online tečaj, gdje ćete naučiti sve ove detalje, znači ubacivanje tih PBR-ova detaljno, na šta treba paziti, kako paziti pri samom modeliranju unutar Archicada, na koje stvari obratiti pozornost, dakle izrade cijelih animacija, izrade spajanje klipova, kako to eksportati van i tako dalje. Znači jedan dubinski uvid u sam Twinmotion. To za sad nemamo vremena proći sve opcije,
ali generalno to tečaju bit će pokriveno sve, tako da ćete moći nakon toga vrlo brzo izbacivati jako kvalitetne, znači, fotografije i videa. Eto, Marin. Ok, to je to. Hvala svima na slušanju, na stvarno puno pitanja i naravno ako se sjetite još nečega naknadno pošaljite mail pa ćemo onda odgovoriti, a mislim možda čak bilo dobro da možda ako bude tih pitanja više da složimo jednu malu objavu na webu pa da to sve poodgovaramo. Eto, hvala vam još jednom i do sljedećeg tjedna. Pozdrav svima. Pozdrav, čao.